Biar bahagia. Tuh juragan lu lagi ngodok kantong tuh. Mau kantong, mau nyawer. Hah? Mau nyawer. Gatel. Gatel dia. Lu jangan mancing-mancing juragan gua. Ya, kita liatin dari mana begini aja kita semua rangkong. Gua kalau berantem gua gak nyari tempat di mana aja jadi Ya. ke sono. Lah gua mah di mana tuh gua di atas lu taruh gua masih berani. Gua bah. Lu jangan muter aja kayak lele sumur. Ya bukan ngapa gua geli sama lu. Nih, Buat, bah. Buset dah. Sialan lu. Kenapa bergerak? sini ya. Maju. Ya, Lu tangannya gua kasih. Lu mah dorok di sumpah. Dorok banget lu. Lu mau berantem lagi apa kagak? Orang mau pagi-pagi mandi dulu di. Masya Allah ya salam. Tuh.